Veliko mi je zadovoljstvo što danas pristojimo otvaranju restorana Atika na krovu hotela Leskovac. Restoran Atika prostire se na 330 metara kvadratnih sa konceptom otvorenog prostora koji donosi u naš grad nešto potpuno drugačije, u čemu će naši uvaženi sugrađani i gosti moći da uživaju, ali i da dožive naš grad Leskovac iz jedne potpuno nove perspektive. Leskovac je grad tradicije, ali grad koji se razvija i prati moderne tokove. Upravo ovakvi projekti pokazuju da imamo potencijal da napredimo našu turističku i ugostiteljsku ponudu. Posebno znači se ogleda u tome što su u ovom restoranu 35 naših sugrađana dobili posao, otvorena 35 nova radna mesta i kao što vidite su uglavnom mladi, na vrlo savremen način i obučeni sa otvorenom kuhinjom, što je savremen koncept otvaranja restorana. Siguran sam da će Atika postati omiljeno mesto kao i promenada mnogima. Čestitam porodici Stamenković na viziji, misiji, na ideji.